kurungi twakutangirira eshaha neza Agacencwire ebiro byokwezi byabe biro bina okwezi no kwa mushanju omwaka n'2025 Serena Nuwamanya nyine Sande nito turabe ntukusiya Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyo gunsa kwakira mutu y'amakuru kuturagaruce twije tugakuretera ombwijwire twaza kugumiza n'amakuru ombwijire ekitongore cha government eky'amashanyarazi ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited chegarurize omurimo gw'amashanyarazi aga Kabarega Hydropower Project okuruga omu mikono y'abahindi aba Hydromax Limited. Omwaka gw'2012 kampani ya Hydromax Limited ekatandika gukora amashanyarazi ga Kabarega Hydro Project hamwe no kugaguza abantu ba Buseruko mu district ya Hoima okumara emyaka 40. Bite nyuma y'ekitongole cy'urukutware by'amashanyarazi cya Electricity Regulatory Authority kikakora empinduko mu ndagano ey'emyaka 40. Eki kikagaruza obushoborozi bwo kujanjaza hamwe no kuguza amashanyarazi aba UEDCL rero aba Hydromax Limited basigaza ogwo gakora. Remember, UEDCL has a remote control system, remote control of the network. So we are going to connect this grid to our control center so that our people at our control center at Kampala, they are seeing what happens to the network. Even at night, at any one time, they are able to see the status of the network. Amashanyarazi, government of Uganda ekatandika program ya electricity access program. Eji program neyo abantu amashanyarazi at no cost. Your program as UEDCL turikujikoraho hati. As of now, as I speak, we are connecting customers for free. There is no need to pay any money. You only pay an inspection fee where we inspect your premise. After, of course, you've done wiring and acquired the right wiring certificate, then you go ahead, pay the inspection fee, and we come and connect you. Hati aba UEDCL vegarize mirimo mbutongore aha mukoro gubira aha mbuga nkuru ezegombora ya Buseruka. Connecting our customers and being with the very best foot soldiers. We have the entire fishing villages without power. Right from Tonya, where even the plant is, the women who are going to deliver in the health facility, they have no power. We are still working with the solar, and you know, with the solar, when it rains and with delivery, you cannot determine at what time women should go for delivery. You find our women are delivering on candles. Kagoro Christopher orukutware ecome cya government cya Buseruka nashaba ba UEDCL okureba ngo amashanyarazi gagumaho butosha. It's just a stone throw. Manager, what will you give us as an excuse not to give us power? I have told you power has not been going here. It goes for an hour or two or understandable, and indeed they bring it back. So that is one of the areas you should address or put emphasis on, availability of power. Alex Akatukundo jwekire mukuru wa UEDCL najara ngo binekizibu cy'abantu abarukushishe bikondo by'amashanyarazi. Ekizibu kya vandalism nekizibu that has really affected
eggwanga litukayoka. Vandalism cannot be fought by UEDCL alone. Ati UEDCL ekitwakola twa partneringa na security agencies za Uganda. That is Uganda Police Force na UPDF. Omwanya gu UEDCL egarize gurumu ba customer barukika 357 omugomborera nkabuseruka Bombo Kisukuma Kabare Kitova hamwe na handi. Amakuraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto. Webale Ambrose Katoto. Government yashohoza abashaho 80 abatwire omukutendekwa okwesa bete ishatu omyoga yo kwemesa amatungo okozesa enkore ya artificial insemination. Abatendekirwe babire nibaruga ombicweke bya Teso na Karamoja. Umukoro gwo kushoza abashaho 80 b'amatungo gwabahwerizoba kandi gwakorerwa famu ya government ya Ruhengeri omuritsukatsi home district ya Churura aho kutendekwa kukorerwe. On this training, yes, you have been trained. It is not that great. I'm happy. The coordinator has mentioned that you will be organizing more refresher courses. Please keep your ears open such that when there is an opportunity, you are not left behind. Government kandi abakulira farm za government training zetu yambire okwanguse emirimo yitu omu society ya farmers. For instance, itwe nk'aba bashahaba baha tukabentuza aheru bandi twaza kwemeseza aba bakutraining aba twazo tukuza kwemesa batwasa savingi hanga yitu. Abatendekire bahebwa amabarha kandi nibesha kuhebwa n'ibikwato byokozesa. Please, when you go out there, think about the ethics. Someone taught you about the ethics. Who taught that one? Who taught the ethics bit? The IRAS team. Now, we don't want to go out there to farmers and then they tell us that, this AI technician came here, but the thing was not smoking. Do you understand? I want to thank the ministry and the Climate Smart for removing such programs, and especially the government and the sitting one, for removing such programs from the shelves in Kampala and bringing it down to where it is expected. Abandu bantu bakuru basime bitongari bya government ebishakiro kutendeka abashaho aba muri Uganda Climate Smart Agriculture Transformation Project hamwe na National Animal Genetic Resource Center and Data Bank. We have a perception in the community that AI does not work. Do you agree with me? The perception out there is that AI does not work. So as you go out, we want you to demystify that perception and tell the farmers that actually AI what? AI works. Okurjira Dr. Alex Asimwe bajendereire kutendeka abashaho b'amatungo 288 okurgum district zitarizimwe na zimwe omwihanga. Omugandi bwanyuma y'emyaka mingi abatura ba Mugondo, Kirugu, Chihara hamwe na Nyakashoga iba mazereni batagabwe ngotombi obwahati akamwenyo kabari amatama bwanyuma ya district ya Shema erizoba okutongoza umurimo gokorokora. Urguto rwa Kirugu, Chihara, Nyakashoga rutwire tuteze ensubu na munonga abantu bakwetombuita rugutoru konkani nyenda kusima district engineer abo kuba kutumushikirire twamugambire kizobe kirwo kandi kirungi yagira ngo nawe narumanya mwenyenda kusima kureba ngo baza yo kurukora. Kirugu kagati Chihara etura etakarabwa gamu greda yona mbwenu nyowe njerizeho kunkubasa haza yo greda erizoba nkoko muri kukireba eriyone etandika kukororwa rugudo omu history ya Shema niyo greda yo kubanza kuzomu ryo rugudo. Mwera abantu bakihara abantu bakiruvu ntumanya terrain esoko yemerere kandi ntujya kubabohera mwamutu teriro ruru twabere bizibanye. Ebimotoka bya district mbisha kubanza kwera bambar kuritereza na bwanyuma ebimotoka bya Ministry of Works bije berhangutse kandi nduhija kumaraho miliyoni 300. Jemima tulisima mnonga abwe murume yakozire ariko ruguturo baje kuboneza rukurga ruhorobera kuza
rugarama uruguto tumusimira munonga Jemma Banda yaraganisa abatura ba Buraro Ruhorobero Bigona hamwe na Irashaje ngo mu kwezi kumwe konka nibisha kuba bayino rwuto rw'umuceka gashakwa Sengenda Brukarim na Michael atwacire Twagumiza muna Agacencwire habireho okwesike bitoji hagati y'abahagiza ba Elioda tumwesije bwanyuma yo kuvugana busobwanta maharare eyabesimbireho babire bine okushaba hamwe akaruru abahagizi babo bitebi no birabireho abesimbire bagumize mu bashaba akaruru okunyurura mu guha hagati y'abahagizi ba Dr. Elioda tumwesije n'ondijo yesimbire Pison nkuruho kubira hagomborera ya Kigarama habahagizi ba Elioda tumwesije babugina ba Pison nkuruho nukwe kwatane bitoji nubwo abahagizi bongire kurwanagana abesimbireho bagambire bari kuza korera abantu baheza kubaronda no kwenshuwaringa ngo uyu muntu wena omurishema nose yagira amagara marungi omurishema nose yagira ubukwaje uri muntu wena mushema nose yagira ubushemerwa yebembeize intekateka yo kurwanisa ubworo umumaka intase yamaka nicyo kintu kikuru eka nemerera ayo mahega abiri intasiya nebyo kurya inteka kurwana kintu cy'intasi yamaka household income and food security shonge ndijo kubangura imyeto yitu kujubangura kugitebekanisa kuyakwasa kw'imyeto y'uvunanizibwa gutwara umumesho ihangeri akaruro bwa hato muri Shema North Karion Kahinda hagati ya Dr. Elioda tumwesije na Pison nkuruho na nawe mecubaju omumakuru gando mu district ya Metoma omuri Ruhinde y'amashuma Arthur atwerire Kazora urukuronda karuru ko bwa MP bwa Ruhinda South abandize kugambe byakozere abakazora foundation bombekire bizimbi bibiri ari nyakizinga secondary kandi miliyoni bizakushakarwa beno turahabo baba roda mungu ziza kasi ya Metoma nikakuma Ovetro nyani kwa rape befawa zukapeto station. Mpa yale. Ukiona na tembreo chitoko kadra chamwa. Itweta karandasi operation tsambura ransi. Obakozere. Enyaki kumine marabona bakiza beno kujya kuyabakoze. Shemwe asa kazora. ubwa hatabesimbire bariyo no bahiga karuru ko kwate bendera ya NRM okwetororo mu district gatargamwe na gamwe Saziremu tereze songa zigara wese turihire nabebembezi kurwo mu family yemwe kandi batire kiba tukorire twaza kureba igara west twine marwaro twine ngudo twine masanyarazi twine mizi omuntu nayemerero ko muyangari yari erinde rya Kenya ninga Tanzania atumbahereze siyani mbagambere uniza kubahera MP wabo eje kwara tukugenda umuganda bajwekerwa babashubuzi kurwo mu district za Ankole ziri mu Ibanda Kamwenge Kazo hamwe n'ahandi borekero bushagi cya hamuhabuzi wa President Philip Kakuru kandi bamuhinguza kumutorana ahantebe ya NRM ya Person Entrepreneurs League ahakachiko kakurike kibina kaseki ishongezi kutuzigire mu twashanga ngo abashubuzi benji tabakumanya ikikwetagisubwo mwe ko mutindo gw'ebintu ebigwandi byetagisubwa heru no mwe kushanga ngo bafunayo support ninga nke omungeri yo kufuna esente zo kwehora ebi byona bibiro mutawune y'Ibanda ekindi kigenderwa cya Philip Kakuru no kureba ngo abashubuzi batunga bebembeze kutandikira amagomborora okusya higuru nutwenda abashubuzi bagire urukunganya buri mwaka kureba ngo inshunga zabo izibine baziganira n'ebitongore ebikorwa kwataho nka URA icyo mushoro Ministry of Trade aba investment kubagambira na bice biriyo
icyo kubanza nashanga abashubuza batakushima ngo wateka business ya miliyoni 3 tokushashora mushoro kumara imyaka 10 ihangere hati nirigenda abantu abetereye soko ya leta kintu cha cooperative now ranashikunda mu actually the country is now going to cooperative societies. Akarura kanekija kuterwa biro bibiri by'ukwezi kwa munana hacaye kororo kandi ogunaje kuritana n'abandi barimo Robert Rukari, King Siza Murenga n'abandi. Gasha kwa Sheikh Abdulatif na Timothy Mushabe. Mwebare abanyamakuru bitu katumureho twijene cweka ecya kabiri. Agarukurataho nagakushikibwaho Move nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawo kundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe Agarukurataho igana kinana bahendere mishomo yabo aha MCI abazire bashabwa okwejinisa amatendekero gebye mikono. Tukwatanise tunguro bisiramu abasiramu bashabwa omurembarara. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho Move nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezibawo kundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Omwana yawangudde asomera ku somero ki? Kamonkoli College. Wawulidde otya bwe bakukubidde simu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba? Kale okusooka n'abaddemu okutya. Nenti akati n'atuusa awantu omwana wange n'angumya n'agamba bino byalaali tugende. Ngolooza byabafere. Kale ano ssaawa kino wafugiriza kintu kituufu. Kituufu se n'asanyukire kuba n'adabula. Naye nga kende kuwulira zinduulu dda. Kale sita mukaaga 5 sita 8 hash ne bakuleetera options nolondako pay school fees. Ekiro kisisire kirije rasfomne bakasheshe karonje Baraziya raspring rasfom Ejini biti dokuro busas mukasheshi nikukoma sajingo muchirochuna Werare nkomwerere n'omufaratsi gw'omutendo kandi nuguhangara omugongo omumbero gurukushasha okubyamaje kigambe bakwecha orukwenda Resform ensi y'ebiroto birungi Nyebiti kubyenda Penkoni Yakwera utamuye umumudo nokora ekikire wanyompe nkoni wanyompe nkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushije nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire
Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja mucemo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafins Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa. Obwa hati nitwakira applications omu mashomo nka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo. Tuyishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amachemerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cyayicenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notumshanje ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mushanju ina itano ninga notu mushanju ina not rukumi kuri mucho wararo tekatechera byo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakarga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje
tugumizamu n'amakuru ebyo kuronda akaruru omuri Singiro House byahikwamu omwonyo abahagizi ba Honorable Bakunda na Mujenimari barwana emotoka hamwe na pichi byacwecerezibwa ebi biri kugenda omisho twatunga amaraka ga Mujenimari hamwe na ga Honorable Bakunda kandi buri omwe yaba nacumita mutahiwe akakumu akimcera aka kabarukaho bw'abahagizi aba bombiri baba nibabugana omwanya gwa Kikagati sub county Araza mujireke bo basimba ku mujiraza mujireke basimba jo ne yakagata stage apori yakagata kireka mujure muzamuriane mukama wayo nafana muzamuri bacyosha yona wayo nimeza bazamurenga amwije mukarebe hati pichi barioni nibosa pichi zakora reka zikiri zibwe kabata batakinga why are they banning this zakora Muzai hala uchi no don't attack them mwene bakunda ni worenda kujosa nye wajiri homa enda muno mpori yabare wangoja niwe yantere nko niye bizamba kuyaza kunyonda cyumukono undisha kandi wachiwondemba ati kuna atomero umusirikare yantere umugere ato mukunze ro mugere Joni wakamungu niwe yantere chikonde cyangwa Joni wakamungu napanda kumbara babona Honda pichi bakagirira bati Iboxe Neza kubaruka nohera Ati bali batugibirira Wait! Bakuka twende. Mubareke. Nabasema nakusirizana. Wait! Murate mwana. Murate murabe. Bikarara. Bakunda nwana tukure. Bareke bije. Bareka mwije wemera. Murate mutora. You come. Mwirukaga mwabuke. Mubasharaho. Mureke nimwa. Mutembere. Aho turabana tumuzike. Ko bana nk'abantu mwe muri kushabe. Woi. Bana ngo. No. Nikapuleti nyamba bakumayo kwa nipiti. Muruge bakomande ho muntu omwe wahurira mwije twatuza mota nyine hata bayoni bose picha basirikare ne bareba bati ngo gumutaka Biye ibatere ngo nibago baza mu igwari basha abantu bana oku banzo batega wapi bamutura bamutuguna guzinda bamutwara mbara n'abandi bona basatu babitwa imitwe bajata umuhanda yituru kuvuga baje ngo zeka kanyaga ikambi nakaje higuru ya bushenyi twakuba tukagira cyo tukava ku misteri turazabo ngo waje kutamburira bashanga hano abandi bakunda kutemba murare yabo bakunda mu kutemba mu motoka kibaye kaha bayemerera bakunda kutembesa amababa ariho kibaye bari bacayemerire ababakunda bine motoka zabo abamari babiri abine picha abamari babiri baretwe nyuma kibaretwe nyuma hamanza harabamo kubanza yaza kutomera tajiri yayina mabata ha motoka owa kabiri yarabaho yaza kutomera mu muga baramweta sapu yagwa hasi ababakunda nabo bakwata owamari batandika kumutera elizoba twatujyo murare yitu twa bantezi mu kasheshe muhunabona nakubari nyabushenyi najya nanye kantore kisharira kujya tutakasa kutomerana hatkina ndi yakwija twaika omuri chempisiseru omuri chezimbire
abana banje babanyebembero misho bagaruka speed bakugira mbu hariyo groupe lyako batera amabari kima ndiyaho mpura n'amasasi gari yakutera higuru hati nyo buza habaho kinza kura inshangambu bayo sapicemwe na pici nazo nabazi pampagurika bazitazo na za pampagurika naho cyo nisha abantu batuyambe sicyite tuyambe habo kuba jembera ati yabanunji kandi mu kibina kitu cha NRM. Okay. Yes, nyenda kuhumuriza abakezi imbere muri Kigagati sub county twabihurire byaboko ebyaba hagati y'abahagizi bo mwami bakunda hamwe na no mwami asensio man ntukijumirira information nagitunga habaho kurwana habaho kosa piki habaho kose motoka but nanagambire na DPC kandi nanamuherize hamwanya bene shahizi ndiyo tegereze DPC kumpa edited report na yeta abona bese imbere single house for a security meeting ubuza kuvugana hatiya to discussing to the way forward. Ntugumizamo n'amakuru. Sadiki Kanchiruho imyaka 33 omutura wa Alliance Kakoba Mbarara City naronda omurimo gwa driver okubasa kubisaho ekaye ogu nagira ngo akaza kuterecheyo omihage rya kata okumara emyaka 5 bitwiyabira sindika sento wabo babura kugira icyo bamugurura ngo bwa hati natera amatafari okubasa kubisa hekaye. Nka TV West twashanga Sadik Kanchuruho mchurumbe cha matafaro msiyore ya Alliance Kakoba Mbarara City niko kutebeze mbozi. Makakwenti mibiri kuna mwenda nabikabira mushiteka teko kabando ko je teka teko cyo kuzahiri kuzakura na mitindo amagaraganje cyo mutsemo runji nakoso singana zahiri ko mibiri kuna mwenda na maremi yake 5 koko myaka 5 ina mazire sente zone zina bini ikora kabasindika kimikizankurire imyaka 5 yone kampera cyane ikintu kinaye kinyine hatishaje ndi matafari ni ndera matafari ni yuga kuna kubasa kubaho beba ngo naka natera mugaganira gukutamba raisi yagate yakuyabire ogunagira ngo akesiga bekaye nko kugumana abasindikira sente ngo mutere hintanduka bite kitarachirire kakuna jire garka sente kuna je ministeri ngo zinkore bitaza ngo atizara kukozire abantu bakagomera babyo ko kanye sigaba tukuri kumanisa nkase ndego mangu bakuse nanka nibakuse kore cyeko yiko naka ukuba hiro umuntu bona isikire kuko nabi mujanti koreje atara sinka wasaka rero kandi njaka kabana bireke bitari kwa kunikira kuri ground kunize nasanga ibyayo nabana sinikara kunyereka iyo nasangira ground. Ekiroto cha Sadik kuzacheyo kikaba kigeche kombe cyarabazire benju abo kubaka abantu bapanza. Sadik kuyagarikira mu Uganda ecyamukwirisho cyo hamutwe doko mujera nguna nakaporota kuba mugurire kakaba kari yakembeho. Abo twanyikanye ndangu grupo to ito mtown kovu wadeni moto abisari ukatka wadeni mwasari ukatka pantu pancha nabaze banje bakana bapandisa so na jantu mwini ndikamu kunjende nzoko nzekata ngore sente tugure poroti ini tutombeke tujiro bitukira dress istarashirire kandi Sadika kashemo bwa driver kana hati nashaba muntu wena ninge bitongore byakaba binemera umuyo bwa driver kumwirukanjara nyonka shoma na mara 6
niyo namazire yonka kandi driving permit ni class D. So ibitongo byo nibiye ko kwenda kubwabo nako imotoka ya taxi bari imotoka ya burisho bandi ikitongore hano mbasa kunjikira nyanduru mpomurimo nikora kandi buri ngukora twakirromo haba family tumukwende asharafa hasumu okwenda kumanya ibintu byo no kubyagenzire amazu maze senda kazinduka ibintu tukavugura nango tukagura na poroti mtejo poroti twaguzere ikatoshakitara umuhanda mu gihe abiri nembo mukebye bintu tubirumu turiyo twenda go atugurize porota basi tugarura sente nibyo turumu Sadik twamkoratero kureba hari kurara bitukikiriza no muntu wagira heru okora nkengamba yeberebi okwera Sadik katungo murumo no basa kumutera hasi mu ya 0 18 nkaga nina nkaga nemwe ninge ya 0 na mukaga abe na mshanju ashatu nina ashatu nibiri hawa TV West Susan Chelsea tugumizamo n'amakuru ihangwe rye rizoba abejigana kinana bitendeshe ryambarra Community Institute mu Kiswahili Mbarra City House bahendera emishomo yabo abeji bashabwa obutakozesa ebihandikwebi batunga bitu bakaza omukugaye mirimo kandi abazire abari kutekateka mu degree za university hati nuho harye mirimo honka bashabwa okwejo n'samatendekero gebye mikono mutu bari kwija kwefuza ebyona byatandika no kwemuruka bari kwetorora emburambara o bari kwerwa ban ko mngumwe gokwerekango basengura wanyuma abeje abahinje mishomo yabo bayirundanira omucayi kitendekero eri Nimbara Community Institute aho mu Rembo Rwambara okujwara kwa beje ari Nimbara Community Institute ogwaguri umurunde gwa katano kwihitendekere baho abahendera emishomo yabo mbutongore bashabwa obutagaya mirimo. Graduates, the first day you came here, and today we are graduating. That's why I was telling you that we have not come here for burial. Today you must show morale. Kandi ati bongere batuhereza umugisha mutushomese diploma in early childhood care and education. A diploma. Bayongera bajya mutushomese diploma in primary teacher education. Itwe gwito no kushomesa kongo go kubuza no ku examininga no kwa Makerere University. Omujeni mukuru Dr. Wilfred Nahamya, Deputy Executive Secretary wa Uganda Vocational and Technical Assessment Board, yakosomu cyo konja kwisi abazire okonja kwejinisa amatendekero mnoga g'eby'umukono abana babo no barayongere okutunga emirimo. As you go to the world of work, don't discriminate a lot, but have value. Get these days in our teaching, we are emphasizing values and attitudes. Go to the world of work when you know you have good attitudes. Abazire emirimo esigiro ngya vocational education ebyemikono za degree muzurugemu. I have 3 degrees. I'm an economist by training. I have 3 degrees. Kongo murumo kunsheme kubani inkora nimba economist mu ministry nababire munko muntu umwe ninga babiri aha district nabari yo muntu umwe bamwita plana so nani ngendo ngo murumo ogwe natekwa kubanza yafa ninga yahumura manchenga na ingekwa kumurinda afe ninga humuri. Kumba tuenda kwebaza abazire mwena, tuenda kwebaza aba guardian, tuenda kutabarisha abagore b'irizoba kandi tuenda kukaya
ababe nyuma yitu abo tukweta continuing students naje babita current students bantumwe bakigamba obwenge n'obwiga is our motto na bwecho naho raborhona ngomano shika moto yitu ngo bwenge nishi n'obwiga Erizoba Mbara Community Institute ombutongole batongoza omurimo gwabombeka abantu benda kombeka ekizimbe kirahezeho billion emwe na million rukaga amukorogo abanyabutegeke bahikaho banja kwateraho omurimo aba bana bita bari graduating Erizoba, they have been equipped with more than just a certificate, but most important of all, a mission to survive. Awachina mission to survive. A certificate is batunga. Ticho chukura chibihiro mwishomerere. Omuntu okukitamya baju. Niyo investment eyo hiro mwishomerere. Omukoro gwawa nokujeka beji 18 omyoge tari munemwe omori. Omul Accounting and Finance, Secretarial Studies, Office Management, Business Administration, Plumbing, Electrical and Maintenance, Automotive Mechanics, Building and Construction, Tourism, Catering, Hotel Management, Records Management, Nendijomyog, Omul Journalism and Media Studies. Abisi baba 95, abojo ni 85. Abwa TV West ndisenyomo Gideon. Twaza kumuraho nitugaruka. Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omurimbara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu bange tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho amazina banyita Kachabewini shahe tsindukanye hara mugomboro ya Kenshunga mu district ya Kiruhura nahereze natandika ka branch ka business nguko mukareba nashanganye mu remote area etana mashanyarazi so na decidinga gukora na free solar na mpereza system yabo niho fridge niho haka TV kanje so tinyine nshonga na free solar mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments.
We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Museeko abadde omulwadde katoli ku ndongoozi na nanywedde kano ka Luvera Chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule. Mutoolo okolola okotyongo kakwata kano. Muzeeyi kano bakayita batya? Pineapple Chawuda drink kakamuddwa mu naanansi. Bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe Kakiga. Bangambye omubiri munafunafu Kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Mommy? Yes? At school, abalala babane? Everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo? Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga? Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenje aha mumiro nichikurwa ku rugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo eki nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tere simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 001 Omulabi waffe omulungi tukwaniriza webale kutwekumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kudiwamu kwa buli mufumbi yena afayiro obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara.
They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Otweraronda piki ndungi ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakani kazapiki aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera piki ndungi za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedals za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya piki na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Castro Oil Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero Batteries omuhorosero na riti Comet Oil omu half liter na liti 5 otebwa kumenya kika cha roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 218 erizoba nza kutayire cyaro muviti butosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa Ombirabira imanda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugura omukampani ya Moviti bagitsire birungo byona omukindi kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkobhere okweyagura ombiro gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba lyona. Muze munagacencire abasilamu muri Mbarara bashabwo kwatansa bakakora ibintu byo kutungura edini y'obusiramu okushaboku kwahewe district kadho wa Mbarara Sheikh Abdul Mukwaya aha kusala Juma aha muzigito gwa Abubakar aho murembo Mbarara. Okusara Juma aha muzigito gwa Abubakar aho murembo Mbarara kwa ibemerwa Sheikh Yahya Karungi omushomesa wa Shahada Islamic Secondary School owajumerera abasilamu butafadini yabo Ogu yajumera namanga g'obusiramu hagangire kurwanirira abasiramu batahi babo Mubigambo bye Sheikh Abdul Mukwaya district kazi wa Mbarara yashaba abasiramu kwatanisa omukurundana sente zo kuhunduza ishomero rya madarasa n'obunyamitanga mugwa kubera nga tukiri maliriza plastering flooring shuttering no kuteka mu facilities nazo nezetago omwana wa lero kusoma twine utekateka yaba obine oji enda kusoma ezinga 28 mu mwezi ogw'omunana kujenya mitanga ku madrasa Tinuru kwatagane naffe tuberenga tuzimba tumalirize ekizimbe ekyo kyetaga miliyoni 5 nga mu nkaga nezisobamo yenga tusobera nti sente ezo tujja zifuna kubanga otubanga tusobodde okukozesa biliyoni nga 2 mu kuzimba
izi sente ziba ntono nnyo ku sente ezisigaddeyo, so tubayita era nga tubakunga mujje ayasomesezaayo omwana yasomerayo n'asuubira okusomesezaayo n'ayagaliza nyamitanga ebirungi jangu olunaku olwo ojje n'ejjamba mu nsawoyo. Miliyoni ziri kurenga 5 nizo ziri kwetengwa okumaliriza ekyombeko kya kanyina ishatu ayishomereri nda Aidan Bataringaya. Webale Aidan Bataringaya bwa nyuma yo kutandika okweteranda hamwe okwabesimbireho abarukayanda okwate bendera ya NRM hantebe ya MP hamwe na chairman wa district abarukwenda kuretaho emivuyo omukaruraka barabwirwe omu district ya Metoma. Okushaba obusinjo oku kukozere Captain Kenneth Ruhweju omwabetsi imbere kwate bendera ya NRM abwa MP bwa Ruhinda arikwetorera ekyanga ekyo arikushaba karuru kandi ashendekerezibwe za piki hamwe na motoka arabwire abakutinatinisa. Bona bakimuka bamugomunda ngo wasondere nabo abandi ko byarweju katwarede kikama 20 kaba twahese ninyenda mwena Muhammad atakajiro wabatina tinisa abo kuba nedembe ryawe ofiterera karuro muntu wakugira ki ina batabukura ngo basa kwabingo mashuri basa ebyo nebushuba batumwe abatura borekere batwire bacenere ombyaro byabo omuntu orukumanya omubuzima nkobwe wamanya ngo waferwa akakwikaho bitoni wememba wa parliament otukureba ngo warukumanya umuntu waburizo warike kwa no yatakweki cyo kugira ngo nanda akoreki ahure teka ibiti byabenyuma leto iza kumusya abintu byatukora yabitukora ito nk'abanyamitoma abanyarinda mutuza kushemererwa ila bukura bakubuza ngo Ruhweju nonda gukorera cy'abantu Ruhweju ebyakuza gukorera abantu nememba wa parliament asheme gukorera abantu abantu mushanju nibo bakwayanira bendera ya NRM wa MP bwa Ruhinda barimo Major General Kahindo Tafire, Retired Captain Kenneth Ruhweju hamwe n'abandi. Omugandi ofisi ya RDC ekurirwe Steven Subga hamwe na n'orukuteza akaruru ka NRM wa district ya Rukunjiri barjere babwanaho abantu abetsimbira bwa MP nabo abarkwenda entebe yo bwa LC5 district ya Rukunjiri nekigenderera kureba nk'abakaruru ko businje district eji. We are getting cases where some voters are intimidating others, and some of us who are standing are encouraging it. It's not good. I'm getting reports where in bars some goons are intimidating people. It is again from that background, it is against the law, and it can be grounds for someone to sue you to courts of laws that while you are campaigning, you bribe the voters. So you better suspend those fundraisings until you are done with primary elections. Okay? Ntijagala kubategeeza nti bakandesi abantu ababesimyewo bifaananyi babiteeka mu ssente. Gwe tolina buyinza buva eri noyinza ekifaananyi kyani kyakandeti n'abayesimyewo. Bw'oba tomwagala bw'okiyiteko buyisi genda tambula genda gy'olaga. Tugenda ky'olaga naye banakukwatako ng'oyiza ekifaananyi ky'omuntu yenna ekifaananyi kya kandideti yenna ne bakukwata tegeera nti ogenda kukomera. Babetsimbira hantebezi baine bagambire kandi baraganisa kuronda akaruru ko businje. Wena kuturu kuba tuliho hamwe ubundi umuntu naleka kujuma mugenzi we ako mutwari kugenda private akazoko wenka uza kura ngo yanajuma mutayi weye gambe binebi ngeno n'ubwire ubwo kutungira ho bwino kandi ntiza kutuyamba okuyamo engambo ezibenzambura abakuyina bayo bagira ana tayisimbire ana tubaramuhandikire ana kabirgamo so it is joint campaigns na tukore kabanyarwanda twena ko turi
buri umwe agambe ibintu bye ebyayerekeye gukorera abanyarwunjiri bicaza muri iki tutera akazi k'ubusinzi sicyo tekoreka abahagizi bitu tubareta mu kavuyo abahagizi bitu tubakunda kurwana kandi na message yitu turabahereza tweke karuna kituro kimwe turabeze byone ubone tusomu Gashakwa Ben Mhoz na Dan Vasibye. Tugumizamo n'amakuru twazo mu makuru agebyemzano timu ya Radio West y'abakazi hamwe n'yabashija zisingirwe abamwisako omuzano go mukago ogubire kugenderira kwetebekansiza ekinihiro eco mwakogo mwisako esingire Radio West goremwe ari bushombakazi hamwe na gore biri ari bushombashija kandi omuzano guzanirwe omurumwizi turyaha kandi ninyikiriza tutande cyo mpiro tuzano go mukago tushemerirwe rero mukago gwitu gumuzima mpira kwa kurigo mukago hagati ya Radio West na mwisako kandi nyera kwibaza abantu babwizi okwija omwingi kandi mukoreka obushadiki bwanyu aha timu zombi mpira kwa kurigo mukago twanga burijo emwe niyo yahangura umbakazi Radio West bagitimpra umbashija batera goals zibiri konka mpero kwizo bano kugira ngo batera umupira kira baba feya twageza turengere zaina nicheko no manyiko biro bikubariyo bitezo yako tutafikarire training ndaiko baito mpira twazana twadominating echienda baito kwa burwala kane kim zaine abantu 10 babe bali 15 sejo nyebe ya advantage yo kusinga na kagoroka mkonga nibanyita Aaron Martinez kandi CEO wa Mwisa nikora kusema ba Radio West akukicheza kuja umusaza mwizi kandi kugira mpira murungi no mukago kuba ba Mwisa tuija haha maziro kiri bwingi kabuzana nabo muka bari mucyo kuja bazana nabo izo ati no muzano ko mukago kwa mara munonga hagati ya Mwisako abakozi ba Mwisako gete Mwisako staff na naba Radio West twarwana munonga byargamu nibiyebyo kuri birarusha kandi no muzano ko mukago ofosirane no kusinga ko cyuma cyamana munonga amurirwa bya twasanga baba tusinga kuri birariziro ombici na obyi no kubyatambura mu mbere cyo tubakire hey mwezi kabla tangazo sub county kamba sub county na biba kwa shirika tangazo wakarurukitu ka primaries bakatire rwakane 2017 yo kwa mshanju imayigamwe na muje mukazemu kandi mukumbo businje ubu rwampara ubutungiye twine mareje myaka yona ubuyembeze ubutwine yitwe nkabembeze twatanze na security team twenda kubahumuriza mutaragarika okutera abantu abakaruruka turebekire muryomwe naija kutera rogwa wakwenda arabaye nakaruru naija kurangirwa nasinga nangwa tubashaba mwena mufitiso muzizogo nije twagire amakuru agacenshire nugo twatwenere kandi ntwija gahendereraha tukusima mnonga yogumire nitwe Serena Nuwamanya Sande Brian nabanda butwakora nabo tubendeze okurara n'obusinje